Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babahatam nagbenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabenta ke jingkuli ke jingsio ka barek but pila bandai group ban kuli da ke education loan. Pila aruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, ar riu be kandai pra. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council kabalashim ya karai bannom shu ya ki jingot kilo ya ki marrep hayodo haga step jongka khatwai tarik ujemang arajar arpulai hapo ka jing alam jongka Kong Grace Mary Kharpuri kabapet ru ya ketenat market harengkat ka jing senran lang jong usiem ka hima meliem uba ainam manik siem daledehi kila hiar shayodo banlek pensngoto ya ki nong khai jhur bat ya ki nong rep da ka bapatha ba kamdai shu bandon ka jing ot kilo ya ki marrep nangne shakmat nrei ban shutau tang ya ki borni bat ya ki kriya thep mar Hagajing ekran bat kilat pathai kubor hadien ka jing jurip ka Kong Grace Mary Kharpuri kalayatho ba ka hima meliem kala de penmi ya ka hukum nado usnem arajar khat khandai banom shu ban ot kilo ya ki jhor ki jem bat kala kentu ya ki nong rep bat ya ki nong khayi ba ki netrai lang nangne shakmat khnang ba kanom don shu ka jing do nong habaro arliang Ini cek license mana? License di mana? Iya kan, license ini cek itu. Kalau yang lebih cek itu license. Kalau saya dikain ini saya akan belum beraika. Bentar saman sapan ter. Utau skor. Kalau hawen. Utau saya video ni. Mana itu? Stop. Hey. Kami kinongrep. Kami cakabihan. Tangba amot kinongrep daw kandun bantuan. Upay ko na hiyang ka. Pantem tuwan ang kanin dan kulinuan. Kaya halor kani gajing siya kilo. Ya kani gajing siya kilo na kaya jokan sa council. Nila kan menta. Namar kaladan ko order kablami na ka office ka jong museum sa lima malin na duwara jar kan kanday. Bahaya ka 8 kilo nung siya syo spray bachu. So itang ikikriya bali kiborni. Dala de say siya kimar sa ba. Mo te ko kilo kanum trade ang syo. Langsung tuh. Yung si Emi Mamalim,
Isa siyempre ay ganit, tapos kasi mo, yatry lang ringkat ba't inong rep. Maka numisyo mo, nangisyo mo. Ay, imar ki baba. Sa ka bayo, long kumba, kami ito ko order nangin ako na po himamalin, mo. Ba siya aso ko kilo, kinhaw bitang kaya, si Borni, ya beda kata. Bahkan nagdot kay mo. Kinarang ang padal pakat sa julong ba. Kinot kilo ba. Pag nang dia kilo na. Wala na kimsa ban 8 kilo, bon kim tre so. Kung ada pumaay ban 8 kilo, sili dia na suwe ngi tingin tre. Mano. Kidan ki ba ang tama. Kinong kiet ki ang kunta. Yo. Kata di julong kan. Hindi tan na do na yo do. Dan kita bayi punya kitan di kiet nasional. Dari nasional buat kiet 8 kilo pa. Ni kam datang ni yo do kata dengan kilo ke dinas nasional ni buat kiet. Aca lasa 8 kilo pa. Kata di gawe kan. Dan di jang ba bisa kan nadu nasional tunjuk yo. Na nang tang yo nasional bagi 8 kilo kan pa kan. Punya kitan dia ki kubi buat kiet nasional 8 kilo pa. Dan to yo lah dengan kan tang yo dari nadu sedang nadu nak per. Ini yo banyak kan kata kan. Boji kilo ka di ban sale no. Tunjur bagi nong set kinong ben kinong rap kindai le masba bagi nong sa. Bahkan dan kecakapan komplain begini komplain staff. Nong le staff. Pi kung magiyong man kan. Ya kanit 8 kilo yung Maaf dia, kan pensyanga kat kum ka order, napo ka himamaliam ru. Ila ada ka basyahin, adu senam araja handai. Baswa dalam dek penhap yang kimar, setahu yang berni laka jong yang kriak laka jong hang tas yang peyumar kan. Baik nakaling nyong siara na alat kan menlek unta. Kung tangkaway ni buram nem se buram nem ya ka order ka bangi na po sa council ni tray nakaliam ka jong kahima mo ruki le banum dan mo kan ka jing long isuku banya long gir ban ma de ka jinge gir ban ma de ka jinge na makabakado sa kano mangi ibade kimi ibade pe no kayan sa kano bin mangi sa kano kahima sa kano ka sa council long mo Kamlong kom niat kan. Ha ki pe nakaling cung ngi pe ngem de ra bangi le ben nyep se kinong rap. Pe kan ne la kerda. Alalat yang snap kali ya. Long kom taken. Kinong rap rom de hera ban nyok kan. Kinong khai rom de hera ban nyok kan. Ali de banyak pembek lang kum no banyak em lang banyak long lang kum cu. Antep ni banyak dilang kau, ni banyak dipetik. Ni dilang ni yo cucuk. Belum. Tak kerja. Ini yo sini yo rapat nak nak. Ini nak liang jongi wan hang deh. Gong sate hadir banyak layu ban sengeu yang sebab pelat ada koyo. Dekum kidong ni mat disakri bambapi dajit yang ni imban se ban wan junet lagi jongi hang deh. Ban pensai pa ya pi ginong rep. Ibawan di ya kimar kuma pa he koyo. Baya ka jingat dilo lakhang isya. Ngin om sya bandon kano ka jingat kini. Nuksa kumele ka plastik. Hadir na kada kan he yung lumar. Ini ban kau na ile plastik kat pakadon kun sakot ya. Ya kata ka jingat sya ya ka babaro inom di ban inom kit di de ya ka badia trailer. Nakam ta ka jingat yang jong ka komplain. Siap sim jong imamali. Waktu siap imamali pun sale ya kan. Badon kam katba siap. Layasay mo? Layasay. Hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Ang yan siya pa nilo. Yes ko ba kayo? Kamar ba? Yung nagrap ko, bentuk saya bet. Tepat ciser sini bentuk. Sampai rumah. Saya pernah hibabi kambang 4 kilo kambang bandan siya. 1 kilo mo lagi saya kimar
kau yang kriya, kau yang keporni, angka pen sesuatu. Kumpa kami ketuk order na dua rajar kat kendai, ni hak ni banya betik kum ketuk order. Hak jengmut jengi kinang thiet dai hayo. Kinang rep lang ni sutana ada kinang rep ang bang ni achu ma kamar tak kide benthap ha kanya kan mo. Bas niu kide benthap nak kajam, babha kide benthap nak kajam. Kadang-kadang magi kinang thiet ni sup dai. Ada bas tentang kita babha la jurang tang kendiat cepat bas niu lang ni jejak kan. Nar hidup nong teh ni ro tentang nong rap ai bisa tentang dalai cukudam dan legit di marchiling umi babha ciling bas marchiling hidup nong si hadin bengilayo ya komplain nak kalian kipai ta nong rap ha ka biadai bat ke jing sha ot kilo po yudo tingi sneu ban ong bah ne ga singi layo ban wan jurip lagi jong ikman ban yu iya kata bat ngi layo du iya ka ban ya interact bat ki nong rep haring kat bagi nong di ban nang ne sakmat kam de su ban don ka jing wat kilo bat iya kan ne ngin pentroi kam habaro kawe ka jurisdiction jongka district council bat kat ba ompat yo ya ka asen no gobernur nagaliang ka executive committee jongka khasihil autonomous district council ngin sapemi ya executive order bakane ki jing ot kilo kamdei tang hapo ukur usam jongka himamelim kan rei kan dei bait habaro kawe ka sedilore giyong jong council baro Apa jurisdiction juga council. I mentaka sengi balai banyi wan beng ngi wan beng la ban ongno la jumi ka kantin ko baki ong tang sulai kinong thek te kamot ki la ya song be jadi halori taiman mentangi la yo de ya kaban lek di bisit biang ban pait la kadang don na bat kum bakalong hilayo I li jong tikman ngi la yo I balajan nearly 100% kamot kim don shi ngatrai tiakan mau last week hakapor bingiawan kamut ginong di madan ibun bat kum bakalong mentangi yu iba bila syong de ki hasri ki jongi sidang don ki berjelangi sehil jong ikman yu I kata wei atri ki dukan da baburom nang ban ompen su baklayu pajba nagaliang jongi ngila instruct ik enforcement bagi dei ban ha weng no mardor bat om dei tamatang sengi kane ka rutin kane ka checking kanang yat nakapor kapor bat kan om dei tang hapo yudung onai habaro kawe hika put usam joka hasil autonomous district council Kejingman kejongi naka council ringkat bagi iem kejongi yang telepo KCDC I barang kensai I beri iem in charge ka trade I ba tabor in charge ka council building aga jo kapor I ba jambor war in charge ka ilaka I kejingwan kejongi hangni kadi halor ka kejing wot kinong rep mo hadin ka bangi la adet yashong ka meeting ka bamilin kasni te kaladon karai na baro kiliang ka bangin wan hidaladi hakas spot ban UI kata kejinge ka bagi ta kinong rep kima ha bayde bag od kilo te nilai adet ya penbe hapadeng kinong rep bag kinong khayi bagi de bandon kejinge sungku jingmot ba kinong rep ru kiri ban sotu aba ki ai ki mar ki jongki chi kinong kai ba kinong kai ru kinum mo yabja te ha jo ka por ru kinong rep ru ba kim de de ban do nong te ndai jing shisha kala don lupa ka order na ka office ka jong ka hima melim na du arajar ka pendai ka bla penmi na ka office ka jong hima melim balakhang ya ka kilo ndai pat kin thau tang ya ki kriya bat iki borni te de hangta bakin sala ban thiet iki mar ki jongki amdei shu ban chu ot lam sam be into e na comments kem bakani ka jingwan ka jongi ha kani kasni tanong ka basay so bat nakaliang ka jongi ru ni kirpat ret ya kinong rep bat haga jo ka poru ya kinong khayi ka bakin ya trailang ka jing so thu amar ba pi nakapor sha kapor kinawan ki jing ujor haba khado sha kano kahima million syakno ka district council te kan pau shairu shabar kumbangi ngimle ye kata ka dikaway ka ba ngiru ngi kwa banay ka message
ba nakaliang ke council amde ka bangi ni susyong kelanti ka bangi mdon ka tagajing sngokia ndai ka bangi sngokia nang tagadaw bangi sawan ndai ba bangi wan mentaro banong lese basuan na benta ka no kada ndai baro shi ka tungi la tri na kakam namar ka kham la ka kam banyak lese mo ka bansuan Syamadan Madia kabancuya ya kumni nakapor sa kapor. Kami kamlong iru bangi ngin suwan mar bangi ngibon kami ngingit skam bahapo ka jingpet jingkmi jong kahima melim hi bangi skam banang ni syakmat kanun dan syukanu kanu ka jingjor. Mo. Kami ti kadehi ka hima melim ni kan. Kadehi makate ka mo sul authority bomba haban pe tingi dei tangkinong kmi bat inong ayu mo. Dan ketika hima meliam hi kabadi ben kmi ben pe ya kata. Menta kalau ada nak law department but ngasno ba shen hi kan ngin sayo ya ka asen na po ulat jong kejalan jong.